Toxic waste. Znam da su ove bombone vrlo kisele. Tako da sam srećan što sam dobio malu teglicu. A ja baš nemam sreće. Ti nemaš? Jesi li uopšte vidjela kolika je moja porcija? Kakav užas! Kenny, izvini, ali ti ćeš jesti prvi, pošto si imao najviše sreće. Pošteno je. Dobro, sad ću da probam. Jao, ovu bombonu je čak teško držati ustima. Dobro je. Nancy, sad ti. Dobro, ovo će biti teško. Idemo. Hajde da ti olakšam zadatak. Bombonu samo treba staviti na bušilicu. Onda je ne moraš lizati. Sama će sve uraditi. Vidi. O, super ideja, ali to ipak neće učiniti manje kiselo. Juj, kako je ovo gadno! Oh,